Biyag ti tagaban bantay, biyag ti tagataltalon. Ay nga ibabash da. Mangantayo ka kabisat nga inurat. Natin nagkakaiso na nga to lang. Pinas din nagpresko. Dato dito taltalon. Madama kami nga mangmangan. Kakaduak dagiti babasit ni Marites. Kini Marites number 2. Simple ni Marites number 2. Tumalyo nga mata. Tantagalan ti kwa. Saluyot. Idaras mo mga mintimangan na. Ito ka ba yung mangmangan mo? Ang nating dayot ti kwa. Ado ka no saluyot ka. Ay, aray ko, ang ko palabsam na ito yan, akong dawa yan. Baka mauna anak. Ito marakamutig pa yun Ate pa marakamutig. Imas na tate nga abrawon, padlalao ko nun. Oh, naglalang to nga saluyot. Oh, ho, ho. Ni, ato ti tumatayab si kayo. Oh, diba? Oh, nalukmay, kasi nalukmag tayo ti kabsat yo. Nagpipintas nga saluyot. Hala ako man kabraw. Ito balangag. Lawak suman yung marunggay. Suman ti sinap ni Oh, Rabi. Balagin marunggay. Marites number 2. Oh, nyakin banata na tagnatag. Balangag. Balangag ka na imas mo. Isuman. Uri bagada nga makapasuyot niya. Wow. Naimas lokta ko naman. Suman. Ni Marites number 2. Ti ko na hagala ti pariya. Akaratubo ko naman. Ado wala na alam. Betan tamang garad. Nepa, na yan, Karataboy nga tong man, dagita ipakita ka man. Dagita, ti kakaimasan. Nagado ko, agtutubo da dito ini, Ay, tatampalangan na pait nga pareya. Ampay nagalaan. Punay nga ragragsak na yung Marites number 2 talaga. Anong maiyawidan nun. Nakato ka. Ano mayawidan? Siya kamin ko medyo napait pa lang dahil dilak ta. Nakaduti pa rin dyan balay. Ako pa ibos. Eh pagpigyan ta ni Marites number 1 ta. Hanta pa lang agawan. Hantay pa lang agawan kung ako ma. Alam nga ram aminan. Puro sa mamaminan. Ay baruto mo. Muna ata nga si Daumon. Balatong mo naman. Kakaimasan nga laok na dahil takot balatong. Saluyot ka naman tiket ng laok. Biyag ti tagaban bantay, biyag ti tagataltalon. Ay nga ibabash da. Tadakal lagi ti tarongan ni manulat ta nga kuatin ket agsabong dan. Adati gusto na si kayo. Ngabot-abot dahi ti kuana, bulong na.